KSU Students Union North Khasi Hills sakasing palejong atayo galalit ban ajing yarap deki Marbam syaki kato kaningot kinong shnong jong ko Umsamlem kibalamat agajing kabakraw hadian gajing sya penkerpang mentala kato kanepor nadu balapan bena badon unong pang COVID-19 hagan shnong. Kini ki Marbam ki belano asnyang daga KSU North Khasi Hills ki kentup yok khaw kasini udai ko ompniang ba kibe-kibe. Yakini ki Marbam la IT do Presiden ka KSU North Khasi Hills uba Ferdinand ke kharkamni syaki nong elam snong jong ko Umsamlem. Bakin pensamlem syaki long yeng ki belamat ikajing na kajing sya khang persya ban mi sabar hadien kajing penbena pang COVID-19 uparat banyu plaisnem. Habakren hakajing elang ko belengkot unong elam ka KSU North Khasi Hills ula penpau ya kajing penyaw ko bajur baki bor sarkar khamtam ki bor district kimsim la petlam ya kajing jo kini long yeng i bahaban song khop hala yeng nadu bala penbena ya ka kentot jongki kumka containment zone nalor kani kila penramru ya kajing penbena bakla jong sarkar ba penbena pang COVID-19 yu parat klem da pang batong ba ka sarkar kadai ban ai kajing penbena kibati kena bat kiba benya nang ni sakman haswa ban penmi ye kinu jing penbena khanang ba kanembu jing kilong yeng long sem kiba sungat hakum kini kijing penbena kibam dai